Aldawan, Mari. Agring kan. Aldawan. Ay, ala, naladawak mo tan anak kariing lakay. Ay, pasensya kan. Unay laki din ti patpatgak nga asawa. Ala, umangon kan. Dagar mo sartan. Nukas na? Si Kanti nagluto? Ala, kababainan lakay. Lalaki din ti patpatgak unay nga asawa. Saan nagaputa si kati babae, kat trabaho amin ng ti agluto, aginaw, agdalos, kanda dumapay. Agtinulong ta. Ay, talaga nagkasata. Takasken ka tinakiasawaak. Awanan ti sa pulit pa. Agyaman iti day ta panagayat. Ay na, nakaragrag sakak lakay. Kastak matkan ka, Mari. Umayak man balasang ko. Ni, da kayo umot gayam tatang. Sumrag kayo Ay, wen. Apay, di ka nang lukat iti pakanan niya. Sa anak amang luklukat iti kasto nga aldaw, tatang. Taiso ti schedule ko nga aglaba. Ay, kasta ya. Sumrag kayo tatang. Ay, kadwa kumaka ni nanang niyo hanggang nasakit ka no titumeng na. Simraw ti rayo man na. Ay, umay kaila kumusta? Ayan niyal daw. Napan na inuwayway tinuang na, tatang. Ay, kaya kumusta ngay maniyal daw? Nasing mo lang, di anak may balasang ka. Ay, tatang. Awanan ti sa pulag pa'y kankwana. Nakasingsingput unay kanyak. Nagagat pa'y. Ay, nasaya at no kasta. Saan mo lang agbarbartag? Saan, tatang? Dinsamot umininom iti arak ni Aldaw, tatang. Basta di mo itulok at tumimtim iti arak, tasabali day jay no makainom. Ha? Nukasta, naging inom idibaro kay laang, tatang? Wen, damot tayo pa naginom na ide, hanggang sagpaminsan. Basta timakunak, bagbaga makanayon ti asawam. Ibaga maliklikan na ti tumimtim iti arak, Wan, tatang. Masapol ang maisambot ko dahi iti alutwan. Naibusin ti may sa aputahe. Magustuhan da nga min titimpla ti may sa aputahe. Iso ang nagbiit ang maibos. Maray, bakit? Siyak ditan. Tayong kasikasuan dagiti mangmangan. Ni, apay, nalpas mong aramidam ijay talon? Wen, dinardaras ko tinagparaspas, tapno matulungan ka dito'y pakanan. Ay, naimbaglakit din. O sige, pakituloy mo man nga rod agalipan dagiti Ricardo. Tasyak tong timang timpla no madamdama, lakay. Aday ta, nakalapakon bakit? Aldo, si kamot ti aglablaban, lakay. Wen, tapno awanan ti aramidom inton bigat. Day talagi sa lapayan ti aramidom no bigat bakit? Apay, di ka mabaen, iti kastangan aramidam, lakay. Ang mga no ibagada pa'y nga Andres ka, no makita da si ka taglablaba. Bayan ti sawunda. Awan kanyak dayta. Apal dala kanyak dayta no bilang, bakit? Taan nakapimpintas ka nga inasawak. Bol. Yag mo din dagita imot mo. Tas umragtan di ta balay. Amo ka nabanog ka bakit? Iso naglutak iti pang malamanta. Ay, agita saraki din na. Agpalpata pa sa tamaturog bakit? Una, maditi agid da adagos no kalkalpas anangan. Ne. Agdan sa umay lakay. Uwan nga rod. San? Woo! Umay kami, man! Insan! Aguri ka. Mabusay sak day jay, Asino, Aldo? Ni Insan Berto. San? Ninsan mo birto day tao. Kadwak ti kumparay. Umay kami, man insan. Kunak tupay kahit. Nakalagip ti loko akasinsin ko, Alakat inkapastrakan idan alakay. Nabartagdan. Nakaadudan iti nainom. Anawaak man laidan ta ni Rabiin. Ginom tayo. Aldo, lakay, gusto daytan. Nabartag kayo. Bayaw Berto,
Ah? Gusto ko man ti panaging inom yo, arabiin. Ah. Ay na, bye-bye anda kami, Mari. Italaang daytoy. Ala, ingka maturugan, Mari. Taibusan mi pa ito insang padainsan ko nga arak. Sayang itech. Apay kasta ti panagsasaom. Ah, Apay kasta ti panagsikawil mo. ah. Sikawil ti babae daytaan. Panawan da kami dito yan. Di ka man makibiyang dito eh. Go away, Mari. Ay sus, aldaw mo't gaya man. Awan ti asawak dito'y idami. Ay, naiturog na nga tayo jay salas. Inak man kitaan. Lakay! Lakay! Awan mo dito'y salas. Ay, agkaiwara dagiti buti ti arak dito'y. Napananan nga iti asawak. Nagpukuyog da nga ta kada insan na aberto arimwar. Nay, awan mo dito'y di anak, may balasang ko. No kasta. Ay, napanan na nga tan nga eh. Di mo maawagan na ya. Kasano ang maawagak nanang. Kat imbati na mo't di cellphone na. Nagiinom da ngamin idirabi eh. Kadwa na da insan na. Ngamjak mat napuutan ng tirurarda. Ta nakaturo ka ngaminan. Anya, nagiinom da ko nam. Una nang. Ay na, isumat lagayam ah. Ay, awang mga rodan. Ha? Awan man nga rodan te. Anyat kaya't kasa una nang. Ay, asino kasinsin na ti kadwa na. Taiso ti kontakan tayo. Jak amo ti contact number ni Bayo Berto nanang. Iso ti kadwa na idirabi eh. Kanjay kumpare na. No kasta nga road, ni Berto tawagan tayo. At the cellphone number na kanyak, day jaka na ka. Hello, Berto! Sa dino tayan, mau? Anda dito balay mentay. Apa ya? Damagak lakuman o kadwam ni insan mo nga aldaw. Ah. Awan kadwa di rabe ay. Tarimwar kami. Napangkamlag na ilay. Ngim nagsisina kami mo ilay di parbangaon. Anya, kahit na pananangarudan ngay, saan mo ta nagawid? Ah. Ay ka, mga nung nagawi, di balay da kumparay. Isuda nga minti nagkuyog. Anya, unay mo't ngaminan. Apay ngamin na nagiinom kayo aya. Ah. Lik-lik-likan na lang arudan taginom. Ngam pinainom mo pa ilang madya kasinsin mo. Nay, kaya mo amo, li ka nagantiyara kantay. Kaya may isa, kailiw ko mangarod ang makabandin niya kasinsing kao. Awagan man day kumparem. Tano kadwana ni Aldaw pagawidan nan. Unan tay. Sige nga rodan, bye. Bye, mate. Nala, urayam latan ti panagawid di anak may maray. Tanay, nakasarita ko ni Berto akasinsin na. Sige nga rod nanang. Agawid ako. Tainak pa'y manglukat ijay pa kanan. Sige, balasang ko. Awan man nga rodan no kasta bakit. Nasumok naman ti arakain. Ang bulak-bul man nga rodan Wan nga rod Unay mo day nga anak tan. Kunak nagbalbaliwon tan ang asawan. Ay sigurado ang manuman nga aldawin nga agpukaw dayjay bakit. Ay narugyan naman ang tisigod nga aramid na. Ay, Sapay kumata agawid mo't laad agaws. Ay naapo, nakababay ni di asawa na bakit. Nakustawan pa ininsang kao ipag. Ay, awan pa'y nga rod bayaw. Ay, Iso pa nga asiman, takuyugan na kamapan ijay balay da kumparem. Tama nga no aday jay. alang raw. Mabilang raw takuyugan ka. Ay na, aginunta, aginggat kay kayata, Brendo. Ay, dagi jay, dandayin san aldaw ipag.
Agin inom da ka ni kumpare, iti parangan da. Un nga ron. Ay na, nagtaer ka talaga, Brendo. Makapainlove ka talaga. Ay, na. Awanay. Nagladlad man yung tinsang kao. Bading ka di ti asawak, Berto? Apay di mo amo ipag. Kuno sigo da kasta. Anya? Ay, ala, agawit ang Berto. Diakon mairusok akitaan tar aramidan di kasinsin mo. Wen, balasang ko. Sigo da nakasjay ti anak me. No agbartag, sumagmamanong aldaw ng agpukaw ijay balay. Pudno ka di abakla, nanang. Ay, agladlad mo nga ron no kasjay amabartag. Ay, jak man namo no apay kasjay ti anak me. Nanang. Isu nga ron adimi kumakayat at tumimtim iti arak. Ngam di namot maliklikan. Adulat tamo dagiti mga awis kan kwa na nga aginom. Katima ko na kat istriktuam di asawam. Tapno maliklikan na ti agbading-bading. Sige, agawid ako, nanang. Mari, asawak. Sorry ba kahit noitak lang agawin. Pinilit da ka na ginomedikal man. Pakawanan na ko ma. Promise, maudin day jay. Jaklem pagaro. Pagbalin ka matgayam abakling no mabartag kaldo. Sorry nga ro din na mahal. Sana na maulit. Ayayatin ka. Sorry. Nga maminam tagpay so. Bading ka. Ay isan? Malalaki ak mare. Nagkunamot abadi nga. Apay nga ro dakas di tinakita. Kain-in narakop mo di kumpare mi di nabartag ka. Agbakla-bakla ka. Wah. Awan day jay. Pasat la tiragrag sa kay day jay bakit? Di mo kumaikan iti madi kay papanan day jay. Wen. Sige, palabsak day jay. Basta sana na maulit ha. Kan nga agbartag. Insan, umay ka manawisin, tada papananta. Sa dino insan? Inta makidaya iji bangir a barangay, tagkasarte anak ti kumparay. Kastaya. Papanan nyo man, Berto. Awiso man insang ka, ipagtayin ka mamakidaya. Kwa, likliklikan nga min ni Aldo ti aginom iti arak. Di ka madanagan, ipagtawan arak ijay. Anya? Wen bakit? Jak uminom. Promise. Siguradom lang ang Aldo. Tano agbartag ka, agsagana ka kanyak. Kun uray si Kaberto, agsagana ka numabartag ni insan mo. Danag mo na ya. Siyak ti makamaw ipag. Agsatan sa uri may salabot, insan. Ay, kwensan. May salabot, ay. Kalpasan na, gawid tan. Sige. Si Kalata ti makamon insan. Ay na! Nagmayat ko mati agsala. Ang mawan mo dito, kar. Ay, nagmayat kat ko man ti makisala ka dagiti nagtataraki. Baros. Madamdama pa'y ti sala, insan. Nayunan tapay nga ron, ti ininom ta. Ha? Apay pakurangan pa'y dayta, insan. Wen, bitin ti ininom ta. Sige. Mabilang araw ta mga lakpay. Ada kami ipag. Sorry, Mari. Nabartag ka manan? Ha? Di mo't kunak adi mo bartagan to'y asawak, Berto. Nagpili mo nga main. Come on, insan. Sumra ka pa, itagkapeta. Insan. Ay, ipag. Saan na balay? Tayo nyawid ko ni insan nga uri na bartakan. Rumbang laang, kasi ka tinangawis kan kwa na. Ha? Ay, nagdagaan. Ay, nan, bumulad ak man iti bistida man na ingpis, Mari. Super hot adi. Anya, ay pur Diyos ka mataldo. Saan man atila ibagbagam? Mabiit lang, tamangalaak iti pagsukatam. Ay, wisko type ti pantalon. Bistida ti kayat ko, tapno press ko.
Nakaturugan ti asawak, Berto. Mabalin mo ti agawid. Ay, kasla mo maalyawa, di tarwar. Nagsiingat. Mabutoy nga mga agawid, ay. Mabalin na makiturog dito balayaw, ipag. Oo na. Bahala ka, Berto. Ijay ka nga rod may sasilid. Ure dito ya kung pa maturog, ipag. Sigurado ka? Kuway, nadaga nga minu di kwartaw. Aldo, agpudno ka man kanya. Anya ka diti agpaiso a kinataom. Pudpudno a lalaki, wano talaga abakling ka. Malalaki akmar eh. Ibagam tagpaiso. Saan ka aguraan ta maawatak? Basta ibagam tagpaiso. Talaga ka di abading ka? Kwa, 50-50, Mari. 50-50 nga. Sorry. Tangay pilitan na ka, mangibagay iti agpaiso. Ibagak ati agpaiso. 50-50 ko na. Darik na ka babae. Adamo trik na ka lalaki. Anya. Ang malablabanak kit day. Ruming bawlat tamo ti panagayat ko kan ka nga asawak. No, saan ka nabartag? Ngam no nabartagan, di na kun pagan ano, Aldo. Iso nga iwasa mo ti ara ka. Tadadaulan na ti relasyon tang agasawa. Sige. Wait. Promise. Saan na maulit? Promise. Insan, hintay di sintraw tada gilibre iti siya. Ay, saan na ninsan? Idya akong ti arak. Nagkariyak ngamin, kani bakit ko adya ako naginom. Apay andal di saya kan? Ay, saan? Diyak lang ngamin kaya at nga agapa kami kani bakit ko. Mapantaki din? Siyak ti makamu kuni baka mau. Ipakada na karot ko na insan. Sana yung taki din. Sigurado adi na kan tumo la palubusan nagpakada ta. Intaki din ha? Hello, Sis Marie. Ipag, pasensya na. Ta pinili daman insan ko nagsyatay. Di mo't imbagak adi mon isungsong ti asawak nga agbartak, Berto. Kwa sana siyak tinang isungsong. Da kami atin sungsong da. Ala, ingkag sukaten, Aldo. Tamaturukan. Okay, Sis Marie. Ala, Berto. Mabalin mon ti agawid. Kwa, mabalinti makiturog man hindi ti balayo ipag. Mabuti nga mga agawid ay. Oray dito isalasin at ipagturugak. Sige lata. Berto! Apingadda ka dito kama, me? Shh! Tagtagaray. Tama nga numaring ninsan. Ay, mabuti nga ngamin iji salas. Iso nga makikay damang kang kaipag. Awanan kayo tibain! Pumano ka ko na! Tadtaman pa nga nakalagip siya kabsat mo nga nagpasyar ito balay, Bene. Saan lang umayag pasyar ni Susi, Lilia bakit? Umay pa lang makipagnaan diti balay. Tawan trabaho ran. Isungawan pagabang na iti pag-abangan na balay. Ne, apay nga awan trabaho na ngay. Inekat da. Baka mat nag-aramid nga min itihan nga may parparbang. Isong inekat da. Saan ta nga inikat? Nalugi ti kumpanya pagtrabahuan na. Saan apektaran ta amin na trabahador? At di istambay nga rodan. Agsapol duman lang iti pagtrabahuan na Makipagnaad pala nito balay, takaasimag. Nuawan gaya man trabaho na, apay nga hampay lang agawin di probinsya. Di naman kayat. Dito yung mati kayat na pagnaadan. Tamumat, ulila kami iti kapsat ko. Awan mo't sangputan na iti probinsya. O niya, mayat ka ang makipagnaad pala ni ading ko dito balay, Lilia? Katuwanan si kamat lang mate masursurot nga kan kanayon. Urahan ko nga kayat mo mat. Awan mabalin ko Lilia, di ka kumagim imot. Tatulong tan iti kapsat ko na ito Kasi mat.
Awan sa bali nagbinadang no saan nada kami ng kabsat. Uwanan. Ay na, diya ko nakgarod. Uraan niya ti ibagbagak, si kanto matlang ti masursurot. Isungawan mabalin ko. Pasensya kan ipag lumakipag naadak pala dito'y balayo. Madlaw ngamin adi mo kaya't ti kaadak dito'y. Ngam papuskula kun ati rupa. Tawan mo't ngamin sa bali apag kamangak. Ay, han ngamin nga mapukaw ito'y panunot ko ti impakpaki tayo kanyak iti kalabas. Ididamdam mo may kanimanong mo. Mamadlaw ngamin nga handak nga kayat nga para kanya na. Mismiso utandak idi. Handak nga kasasao. Ni, saan mo't alilya? Nagbidot ka iti dayta nga atap mo. Ay na, amin nam kadi ngamin ang susi. Hangkan nga gindadalos. Dua kayo kanina nang idi. Handak nga kayat nga para kanibini. Mamadlaw ngamin nga dya ex ni manong mo idi ti kayat yukat nga para kanya na. Amo ka? Ibagbagayo idi nga inagaw ko ni manong mo dya ex na idi. Ngamtag pa isukat. Ay, siyak ti talaga nga lab ni manong mo. Iso nga siyak ti nasawa na. Ipag, atap mo lang ang dagita. Tapara kada kami. No asino ti kayat ti kapsat ko, kayat may matan Plastic kakit di ah. Ipag, Ay, pasensya kan ngam tatala nga mairwar ko ti sakit tinakam ko nga na bayagan nga induldulin ko. Iso nga hanak mat siguro nga mapabwasol niya. No apay nga kasto ti panakisama kanyam. Tane, adu ti nakasakitak iti kalabas. no adala ko masabali apag naadak. Pumanawa kun manong. Di ka kumaagpa-apekta rin ibagbaga ni ipag mo. Amo matakas ni ti ugali na. Saan lat tagayam ang nagbalbaliw ni ipaglilya? Isulat na ti ugali na. Man nakiapalat na. Ang damat nagbaliwan na. Nga malagip na ngamin tinapalabas. Iso akas jay. Normal matlati kas jay adjar mi ididamo Tagpay sumot nga inagaw na kay tisigod a girlfriend mo. Saan? Nakigtot kami laangan itiday dinanang. Tasabali mo't tantin kasar mo. Wala, bye-bye amnatan. Di mo balik sa na kita. Tama nga no, mangag na kani ipag mo kat ada makaungat. Aw-awatom na tako man ti ipag mo. Ay, ala sana bale, tano makasapulak manan iti pagtrabahwak. Lumasinak ton iti pagnaudan. Agabangak tumanan, manong. Nay, papanamlilya bakit? Nakasukat ka man. Kat mapangkumanan irwar jay swildok. Simrakan ije bangko. Sweldo meti, panagblog mo. Katuan, anya pa kumati sa bali nga pag swildo akat di talaang mat. Talaga, akaalam tag-vlog Biglamat nga manuti followers mo bakit? Kat siyempre, nalayangak ngamin nga ag-vlog. Ay, adu ati-ati wak nga ag-vlog. Nalak ngamin ng tekelete dagiyay viewers ko. Iso nga adu ti views ko nga kan-kana yun. Ala, itultuloy mo orday ta. Basta dagi tayo mayat ti i-vlog mo Sana kumkumpurme. Hanak man nga isuro. Tahan mo nga mo ti teknik idtoy bine. Syakit din, te isuro. Kat veterano akon nga vlogger. Kasano kat kumkumpurme mat ipupus mo no na duma. Kumkomporme nga. Kaya danto pa nga ilalike. Sige, inakon. Anyat kahit mo nga si daan tayo sa tigatangak. Kumpurmen? Nonya ti kayat mo. Isumot tan ti kayat ko. Bakit? Hello guys! Adak manan ito yung agluto. Agluto tayo manan itadta ti itlog. Tono tayo ti itlog. Kitaan nyo ti pamayak nga mangi. Tono iti itlog. Inya guys. Ipag, rumwarak pa yan. Tama na. Anya kamat nga. Amom nga agvlogak. Mang disturbo ka. Ay, sorry. Jak amo amadama ti panag-vlog mo, Ipag. Anya matdata nga. Imbagatahan nga live datoy. Hay! Baliwak man ang ti video. Sorry, Ipag. Pasensya kan. Pumanaw ka man. Disturbo ka nga. Ipag, manungay mat ti masusweldom iti panag-vlog mo.
Ay kat medyo dakal matbasitan ta dandanin ag milyon ti followers ka. Un nga rod, adumot ti agblablog ita ipag. Mayat sakit di day tapag sapulan Jakmat nga minan makasapul iti trabaho. Iso amabalin ka di tagpatulong kan ka ipag. Isuro nakmanmat nga agbalin a vlogger. Ay, bahala ka mat nga mang diskubre ano anya ti pamayam. Apay siya kay di, adayan ng tultulong kanyak. Awan mat, may sak nga nang paado iti followers ko. Kaslak pempe man idi nga agpakpakaasi nga agayab iti mangi follow kanyak. Katkatawaan dak pay idi dagi jetat tao. Ibagbagada nga papansinak, nga agraramanak kanong agbalin nga vlogger. Anya nga itadtan. Huyo da amin kanyak, ha? Ha? An may sahan mo nga bagay tagbalin nga vlogger tahang ka nga napintas. Ha? Naimbag kanya ka ta napintas ti rupak. Uray na lukmagak ta napintas ti rupak. Dati rupak lang matipak pakitak, han ko nga ipakpakita ti bagik. Ipag. Han mo nga bagay tagbalin nga vlogger. Tahan ka nga na paraburan iti napintas nga rupa. Iso nga ibagbagakon kanyam. Agban banog kalaang. Pasensya mo ni ipag mo aning ko. Talaga akas ti panagsasauna. Awan preno na. Ibaga na latanti kayat ng ibaga nga oray makapasayar iti pada na tao. Ngam sa anak amaupay, manong. Pagbalinak dagijay akarit kanya. Ha? Kaya't kumat apadasan ti kumita iti social media, manong. Ay kat adakan ka aday ta ading ko. Ipurusigik man asuruan tikas iti aramidan ni ipag, manong. Tani, awan mat mas drakak at trabahon. Iso apadasak man mat iti social media. Barang dita ti pagswertya. Nay, adda ti kalugaran mi a vlogger Kumusta, Lilia? Kastoy mayat nana. Ay na, pumimpintas ka man. Talagang sabi maknang ka na. Damag ko anak kapatakder ka kanun iti baro abalayaw. Ay, nana. Kaya tagpabarato ka man nga rod balasan ko. Uray merienda lang. Ay, katuan dahi talaang aya. Basit lang data nga maikisa iti kwartak. Mabiit lang niya. Na. Nay, ay na, nagadumot a kwarta daytan Lilia. Basit to pa yan datoy. Tanagastos kon jeda duma. Ha? Warasan kayo pa iti kwartayo ano kayat yaw. Datoy. Sagsa sa nga gasot kayo amin. Nga istambay ito. Ay na, nagsayat. Kasta kumaka na yun, balasang ka. Ay, naglalayangan nyo nga ay. Tagtalang datoy. Hanan nga maulit. Para manan kayo lang Gusto matan natin na minsan nga pa nang ilibre kanya yo. Agruam kayo matanano kan kanayonan yon. Apay, sino man nandiyan nagparada itasang o tibalay bine? Nakitay sa nga ilida di ta karuba bakit? Kas lada matan siguro nga agparparada ita. Apay impakadada. Saan? Baybay amon. Ta saan ta siguro nga agbayag? Naglalastog da matanan? Handa pa nga agpakada. Apay anyat paglaslastog da? Bayadak to pa iti biyag dagita nga tatao? Unay kamot tan Lilia. Di kamot agsaw iti kasta Nagalas mo ti panagsasaw mo. Madi iti kasta. Masursuro nak ngamin. Apay handa nga mo nga vlogger Ni, anda ko matipakay na igan na iti panagparada da iti sango ti balay. Ni, apay nga kumananta da dya nga asuse. Ay na, agbid video iti upload na. Padasan na kanumot ti kasi kiraramidam. Kat, anya ti upload na dya kansyon na. Katuan mayat mat kat de, ta damat talento na nagkanta. Anya ti amu tayo, no pumatok. Kat ano ti agbuya. Agraraman mat data nga kabsat mo mat. Baybay am kadilat ta. Uray saan anapintas ako nam, ta napintas mo ti buses na.
Ngano ti followers mo, Sose? Basit pa ipag. Nagbayag met nga rod amanayunan. Ngam sana bale, umadun tulat na. Ay, awanan, agbambano ka lang. Agawit ka lang ni Jay probinsya tayong kaagmula iti tarong kan parya. Tasig sigurado pa nga adan to ti apetam. Ha? Hamuman nga ipilit agbalin nga content creator. No talaga nga han mo nga linya. Linya lang data. Kaslamat itinegosyo Adakin linya itinegosyo adamat haan. Tulungan nakman ipag. Isuro nak itirumbang nga aramidak. Tapno umadumat ti follower ko. Ay! Hindi siyak tinangrugi adayamat ng tultulong kanyak. Awan! Siyak lang tinagdisdiskubre iti amin. Iso nga bahala ka mata? Ngam no kasta nga awan ti agfalfalo kanyam. Isardang mula anganan. Saan ipag? Diyak mapukawan itinamnama. Dardarep, depek ngagnanayon. Dagi Agtulong! Yung kakiti sarap jali na pa susay. Kumananta kay tanga. Ay, anyamat ni ipag Lilian. Basta rugyak tag video, disturbon nak. Susay! Unipag, mapanakon. Papanamanan bakit? Mapanakmanan ag vlog ije sa bali nga lugar Ag out of town nakmanan. Nay, agandan kay ti panagtutor mo Sapay awan kadwam. Ikuyog mo ni Susi tapno da kadwam. Ay, hanan! Si kakit di ko matikadwak ang madamat gamin trabaho. Uy, jak mabalintag langan. Nang runa no agpasyarla ang tirason ti paglanganak. Sige nga ron, mapanakon tani. Awanan ti upload ko. Masapul nga makabidyo ak iti upload ko. Susi, kakit kitak ti followers mo Nagadumatay. Bigla nga rod nga immadumanong. Adda nga min nag-viral akantak. Kat day jalakit diti immadon ti followers ko. Nene, mayata. Maipakat ko itan ti talentok nga agkanta. Ken agputar iti kanta, manong. Wala. Alangaron, lalaingan pa Okay, agsusuldo kan. Una manong. Idida mo, basit lang. Ngam idikwan, immadumot laangan. Kasta ay kat nasayaat nga rod aading kaw. Kamaudyanan na, nakauray kamot langan. Un nga rod manong. Ay, Apay, anyat sensen na ayam di tabakit. dagitoy followers ko Awang pay sir binamat nga adu ti followers. Handamat nga buyan ti may upload. Maburburing dan sa matan iti upload ko. Aglalaok samot nga minti ipupost mo bakit. Kat may busanak mat nga road iti may upload. Iso nga ore kumkonformatan Handamat unay nga buyan ti ipupos nga panagtutur ko. Kat naumadamat siguro Anya matagito nga viewers. Haan nga matumtumpungan ti kayat damat. Sapay makabanog ti kanayon nga rumrumuar. Ngam damat nga buyan ti maipos nga video. Ay, un gayam, di ba adu dagi siya manok tayo nga ni Teb? Ado pa Apay Isuman kay diti content ko. Agparte ka nagluto akit ni Teb nga manok. Hello guys! Datoy datoy ni Teb nga manok. Isa manante, si Dan tayo tadtangal daw. Buyan nyo ti kastak nga mang loto niya. Alsumak datoy, naidumdum mga loto. Istepot kayo lang itanya mga guys. Tarogian tayo tagloto iti ni Teb nga inalsaman. Anyat linutom ama sila bakit? Adobo nga karne tinitib nga manok. Manok manayin. Inal daw la amanukan ti lutlutwam. Kat talaga nga kasta ta ibalblag ko nga rod. Idi kalman, inalsaman, tin kastak. Adobo matadta inton bigat, itunok, kan ipretok ti daduma. Awanan, naibusan nagititarakan ta amanok. Ibusamot na iti kabablag mo. Masursuro nakmat nga rod. Karkarumat nga handa nga buyan di man manok.
Nagbasit matibiyos na. Lukas ta nga awan nagbuya, isardang mo na mang panunot kay ti sabali nga i-content mo. Tanay, naibusan ti manok tabak. Ni, apay nga adumatan ti followers mo ngam siyaksos eh. Kan oray views mo, nag-adumatan. Hey, kaya pa-upload mo pa lang ngam nag-adu nga dagos ti views na. Apay ngay, Diyak ka mo ipag. tinakaw mo sa matan namin nga daduman nga viewers ko, iso nga awan ng tagbuya kanyak. Ay, diyak ka mo day tang ibagbagam ipag. Awan amog dita. Agtutulad ka gamin. Kinumpitin siya na kon, susi. Tuladak man ti content ni susi. Apay, iso na lang ayate kaya natang kansyon. Kayak mat Ay, ag-practice akman. Ta ibidyok no madamdama. Nagrigatan biyak ko, tiyag may sa kan kanayon lang, nga maililiwakan yam, alang arudan biyak. Ay! Anya dadayan? Bakit? Dahil binilag mo, yung kay Sir Ricardo, tanay, tudong! Diyas kay matanan, nagkansyonak lang, agurgurodan. Lilia, ikatam lagi dyan pupus mo akantam. Bakit? Kababain. Apay mat, Out of tune kamot. Di mo pilitan ti agkantano talaga asaan mo alin niya. makapasakit kamat nga agsasaumat. Adang awan mang buya ka dagiti upload mo no kasta. Ikatam dagi jay, kababain. Hangko nga itulok nga lumba anak da dya nga ipag ko. Imon unak nga dayo nga maisuna, ngam lumba anak din. Adumatan ng followers kan viewers na. Ay, masapol nga mang panunutak iti kakaiba nga content ko. Tapno ag-viral, kat umaduman ng views ko. Anyamot dagijay ipopos ni baka mo bene. Agkakanat, tilain inuman na mutun, kan na. Pati iskats bright apag inaw, nga rusngusan nan. Kanjay kalding yaw, babaw na. Ha? Ni, jak amura taan na. Jak namin nagluklukat iti cellphone ko pa eh. At dapay tay tiniliw na abilit. Ingkulong na, sanan to pasitan. Anya ngay kanuday jay. Anya? Nagloko mat niya asawa ko. Adong arot ti mangkat katawakan kwa na. Agkakanak kano ti pupos na. Kaslakan mabagmag titon. Ay, hanman nga siyak ti isuroyo. Apay ako mga ikatak dagijay nga post ko. Kat pagkwarta ak dagijay. Imadun to pa yan ti views ko, hindi kakasjay ti ipupost kon. Wan angam amangan numadaksan kay tikas nga ipupus mo, bakit? Bye-bye anak ka di. Awan pa kadaksak ita. Anya ko mga imat. Imbis nga maragsakan ka tay maduman ng tagbuya itapulot ko. Handa ka di nga pakibibiyangan. Amok tararamidak. Bini! Bini! Agreeang ka man! Apaya, nakasapsapa. Bini! Awanan! Ada ka numatan violation ko. Hana ka nung agswildo na iti social media. Ha? Kasano dato yan ngay? Sayang jay swildok. Sapay dati hangko nga nala nga swildok. Sayang day jay. Kumusta nga iti violation mo ipag? Ay, awanan. Hanan nga naisubli. Ay, sayang day jay. Sapay nag-adon ti followers ko. Alakit mangrugi ka manin ipag. Nagrigat matimang rugi manan. Makapaupay makapadismaya. Sapay awan makukwarta ko, tawan matanti pag sweldo Ikan ka ipag. Atoy.
Kasusweldok idi kalman. Ha? Ala? Ay, thank you, Ipag. Imbag ka pa'y. Sorry, Ta pinapaay ka, idi. Inupay kang nagpursigi kaladta. Nagbalinak pa'y nga palangwad iti kalabas. Feeling ko katkasla siyak ti kabaknangan iti lugar tayo. Han ko ninamna mga kasto iti pagtungpalan ti amin. Sorry nga talaga, Ipag. Ala, talaga akas ta. Numaminsan, maipalubos adumtang ti panubok iti biag tayo. Tapno makaamiris tayo, Ipag. Ay, Danyaw, tulungan nak. Nagijay alahas ka, intaraydan. Anya, nakunak to mga ming adi ka mamapati ka lagi dyan at tao. Kamanya nga ita. Kamatan ta idadanyaw. Naglugan da itinangisit akot jay. Ay na, kasano nga ro amakamatan tayo da. Kaya awam mo't lugan ta. Intag patulong akadagiti pulays. Eh, dahil tangamin kay, natangken ti ulo mabakbakatan. Imbakak ngamin kang ka, di mo entertainer na gaya at tao. Nga magpakalain ka ba? Jagmat mo nga scammer gayam dagijay at taaw. Ala, inta iripaw, tinapasama kang ka, Agustina. Oh, apay adiyo kadwan ni nanang nga imay dito'y balay. Nagluto ak iti ado. Iso adito'y kayon amang rabi ikin ni nanang, tatang. Ay na, agda ije balay. Agkukurot, akas lamanok. Ay, agasumot ngamin nga ije intaray dang alahas na. Dakkel ti balur dagijay. Kaya wala, binudol-budol dan di inayaw. Natangking tumot ti ulo na. Kuna adi na entertainin lagi di at tao. Ipili ng tumot as imurot kadakwada. Naglaka ngamin amamatpati ni nanang kadagiti tattao. Uy nangrona no may panggapit sa kwarta. Saan na makaid na? Ay na pagnakman na kuman aday jay. Ta saan laanam na minsan analuko ni nanang. Ay, huwag nga ro San to mga agnaknakam niya inayaw? Diya ko nagsumli, Jabron, Mari Agustina. Tal na umakon ni Jabron. Ti kaya ko, dito'y pagilyan tayo ti paglakayak. Kat, kasanon ti balay mo ijay abroad, pare Kunrad. At sa nagita anak ko ijay, isudan ti agnay ti ijay. Ah, kasta aya. Well, Mari, iso ano daman na malote ala ko dito ibagam kanyak, tagatagak. Pag ipatakdarak iti balay ko. Tayo asidag ijay ili ti kayat ko ha. Ay katwan bayam tagdamagak kadag iti amamaw. Mano ti budget mo aya paray. Basta saan ang umato iti 5 million pesos, Mari. Ha? Ay sige, taibagak iti anak ko. Tadwa kami ngagsapol iti luti alakaw. Alaman, Mari Agustina. Agyaman na ka. Awan anyaman na paray. Basta sika, agkumpari tangarod. Agyaman ak, Mari. Thank you very much. Ne, may dada pagkwartahan na lang. Numakasapol tayo ti lot for sale. Sa adda-adagos ti buyer tayo. Adda porsyento tayo ti dayta. Wen, amok Ah, Anyat pagkunkunam kanyak, ignorantay, awan namaw. saan mo lakasta, nanang? Sigay, uray di nakgayam tulunganan nga agsapol itilak for sale, tadagayam man amaw. Ah, Malagip ko tamay sa akong paray, aglaklako iti lote ijay ilay. Isaw tin nakasarita. Sigay! Nanang, atuyan ti kape. Ne, ayan ni nanangan nga, John. ay na, pimalaw na. Kilaat mo't latari mo aran. Kasla nakalagip nga niya. Apay ngay, wano, addaman imbagamon adi na nagustuhan. Awan mo't. Nasayaan mo't amin nga imbagakin ko na. Bakit? O anya, magustuhan timpakitak alutikan ka paray.
On mare. Napintas. Kayat ko na dyan. Agyaman ak mare, ha? Ay, awan anyaman na. Kurt, anyat nagsaritaan nyo iti akin loting ay. Gatangi kong tayo chelote. Napintas kami ti lokasyon na. Ay, sigurado nga roden at ay porsyentong paray. Ay gawan na mare. Sigurado na talaga. At nakapaskil a house in lat di tagit ti balay a malabsak. Ha? At da babaeng agwalwalis iti paraangan da. Ay, agdamagak man. Adeng, mabalin ti agdamag, ma'am. Ha? Anya day, Jay, nana? Nakitak nga men to'y nakapaskil dito'y gate yo. A house and lot for sale. Apay, gatangam? Kwa? Damagak ko no sag mamanaw. Mabitla ang nana, ah. Urayan nakditarwarti gay tagsarita ta. Sigay, ma'am. Basta, si katibayer, nana? Wan kumaa, no kabaelak ti presyo. Ay sus, nalakalaang da ito'y a house in lot, nana. Ibarbargin kong taga-buruda kung iti mabait. Kat ijayan ti pagnagdak. No kasta, sikat ti akin balay, ma'am. Wan, nana. Ay isag mamanungay, ma'am. Ilako kunti balay tadan niyo. Anya, apay, anya nakamu gusti na. Apay, ilakom to balita. Naumaakon dito'y alugar. Nagado ti toxic akaruba dito. Anya, Adda nakitak alako a house and lot ijay ilay. Nalaka ti panangilako na. agdardarasudos ka man agdidesisyonan. Tawid ko, to'y nagsaadan ti balayta. Danyo, iso adi kag reklamo. Kun, adda na porsyentok iti indil ko a house in lot. Nayunak dayjay, ta iso ti igatang ko iti house in lot ijay ilay. Asan? Jak umanugo nga ilakom to balayta. Gusto din na. Anya, ha? Awan karbengam iti dayto abalay ko na lang arudan. Well, dagam, tinakaipatakdaran ti balayta. Ngamsak ti naggastaos iti pan nakaipatakdar ti balayta. Swildok anak karpintero. Ha? Iso nga ilabang kumat ti karbengak Agdamag gastos ko dito. Ay, kabayada ka, no kaya't Asan? Basta manyak. Manyak no kunak. Manyak gustina. Saan mat nga umanugot di asawak nga ilakok di balay may madam. Ay, sayang harun ano kasta. Sapay adot imanggat-gatang iti balay ko. Ngam sikat ti kayat ko apang tadan, nana. Ngamin si kamot ti imo na nakasarita. Wen nga rud madam. No addala ko mapagutanga. Ngam awan mo. Ay, sayang. 500,000 pesos lang ti balor ti house in lot ko. Bargain daytan. Wen nga raud. Man-manon ti kasta abalor ti balay. Ang di mo ibagbaga iti sabali, nana, ah. Tama nga nusulutan da. Ha? At dapat kumanggat-gatang iti 2 million, ah. Ngamjak intun, tamabainakan ka. Ta nagtulag ta nga rod. Ay na, agyaman nak ma'am. Ang nungay agdaw nakpailaan. Mabalin mat, nana. Un ma'am, taitid ko amin ken katay na porsyentok iti daga nga indil ka. O sige, manoya ti pag-down mo, nana. 200,000 pesos di idultulin ka. At damot nga min kadwak anang idil iti ginatang ti kumparik a house in lot. Iso aday jay laeng tinaporsyento. Sige, mabalinan day ta pag-down. Sige nga raud. Ang mabalin ka di akitaan day taon nagtibalay mo, ma'am. Kita ko matiunag na. Ay kwa, ada nga minsan nga ilik. Inton na minsan laangan. Inton maitid mo ti down payment mo. Ha? Sige. Okay laeng, ma'am. Sana bale, makita tamot di tirwarti gate. Makita day ta paraangan mi.
Nalawat ti paraangan na niya. Adapay indayon iti dayja banda. Adapay hardin ijay. Adapay basit bahay kubo ijay a paglinungan. Ay, nagpintas nga raw, ma'am. Ay, ikatumdaytan, nakapaskil di tayan ti gate a house in lot for sale. Tamang nuad damang gatang asabalay, ma'am. Ay nasaanan. Kasta na pailaang. Kandi ka madanagan. Jak ilako iti sabali, nana. Ha? Nay, naglukat tiri daw yung, ma'am. Ay, sige nana. Mabalin yung ti pumanaw. Asikaswak pa dagiti sa nga ilik. Kapay nga ilako ni nanang tibalayaw, tatang. Adda ka nun nakita na a house in lot iyaili. Kaya't naagatangan, nalaka ka no? Anya? Nakita yaw, tibagbaga na abalay? Saan? Jaklapagan ano? Sana ka interesado? Ha? Oray anyat ararami din na. Jak ipalubaw nga ilako na ti balay may. Di oray din narum kami di barangay. Ay, anya man tinapampanunot ni nanangan aya. Kila at manday jayan na pangedeng na. Huwag nga raw. Lita ti jak kaya't nga ugali tinayo. Darasudaw nga desisyon. Amangan no anya manday tan. Amangan no makatumpong manen iti iskamar. Dahil nga rin ka. So, masuronak. Tanubagbaga ak. Umingar man. Naturay nga min unay nilalang yaw. Ay na, napintas abalay di pagakaran minto, Rose. No kayat yaw, umay kayon tumot kin ni John iti balay may. Adda paggatang yung ayananang. Adda, agpauna ak pailaang. Tanuma ay ayok ni tatang yaw. Ila ko minto ti balay may. Taisaw ti pagbayad kaw. Anya? Agdaw nakpaila ita. Ala, kitain nyo Taamangan numaiskam kayo manan, nanang. Ay na, didak man mo't pagbalinan nga awan am-am muna. Ha? Anyat pagkunkunaan nyo kanya. Awan am-am muna. Ay, oray bakitakaon. Amok ter aramidag. Palagi plaang mo't ananang. Tanay, namin aduket nga ruden anaiskam kayo. Ay na, saan itan? Legit day to yun. Saanan nga iskam? Ya. Oy, itay ka pala bumanilang iti kwarta dita. Matulog ka kitay, rabeng. Ay, kurang mutlat ta. Kurang apag-down ko. Ay na, ora agpatpat na kagagbilbilang dita. Saan amanayunan ta kwarta? Saan mat nga rod nga awaten ni Madam Toy down payment ko? Kurang kanaw. Ay na, ibabawi mo na jay. Ang mga numaluko ka man dita. Anya ka mutan. Imbis at tulungan nak ngagdiskitar. Saan? Takontrabida ka mag. Ilako tangamin ng to'y balay. Tapno adda pagbayad ka. Saan nga rod amabalay? Paggatang dagit di iti baboy, dahita na porsintom iti daga. Tapno da pakakit kita iti kwartam. Paggatang nga rod iti balay daytoy. Pag down payment ka. Kay pangalaam to nga raw iti pagbayad mo ngay. Makaamun to ditan Agar aramig ka gusti na. Agdardarasudos ka man ako nakaw. Saan man anatangkin ta ulam? Basta kayat ko day di abalay, taasidag ijay ilay. No di mo kayat apagyanan, siyak ti agyan ijay. Oray agsinatan iti pagnaudan, danyo. Anda! Imbes nga ilakok iti sa balay, da kayon nga agasawa ti pangilakwak iti washing machine may, John. Ne, apay nga ilako yun, nana. Wan, taadda pangusarak iti kwarta. Kat oray tay television may, gatangin yun. Kantay ref may, kabarbarupay dagi jaay. Anya? Alan, anak ko. Tulong yumutin akanyak. Oray ta ibargin kun. Nalakalaeng ti panangilako. Kan oray tay kabarbaro asufamay. Gatangin yun, John. Allah, ilako yung amin ng nanang.
Wuna, takurang nga mintay pag-down ko iti balay agat gatangek. Ha? Utangek nga minti balay, nga masapul nga agdaw na. Ay, Alan, June, gatangemon, please. awan mo't kwartak na nang. Ay, unay kayo matan. Ha? Awan pa'y kooperasyon nyo mag. Ha? Ha? Ilakok man langan iti sa balay, dagiti appliances, may. Nanang, madandanagan kami ngamin. Taamangan lumaluko kayo manan. Anyat pagkunkunaan nyo kanyak, awan amamuna. Ay, sus! Nuwin na isan laang. Amangan no nawawa isak pa'y ngamda kayaw. Diyon! Ha? Di ta ka man langan, awan pa'y ganas. Ha? Ha? Ay, naka-order ako ni tikanan tanana. Siyak mo bayad no madamdama. Ay, hehehe. Agyaman nak, ma'am. Kat anyangay, nakalako ka ni ti appliances yo. Hehe. Wun, ma'am. Nakumpleto konti bagbagam agatan. Wow! Okay nga ron. O sige, tairwar kun ti pagpinirmaan ta papeles. Mayat nga raw, tadagayang pagpinirmaan ta, ma'am. Wuna, mabalinayamat nga awan. Apay asaan nga ijay balayaw ti pangtedak iti down payment ko, ma'am. Di ka madanagan. Mapantantumot la ijay numadamdama. Apaman amal pasta amangan. Kasta ka day. Ala, yawat mun kanyak ti kwarta nana. Tapno mairwar kumatan ti pirmaam. Sigay, ma'am. Nana, urayan nakbit dito iwan. Inak gumatang iti merienda. Tapno ada merienda anta ije balay. Sige, ma'am. Pangurayakan ka ngay. Dito yan. Tadi ti pagurayan ta iti taksi nga agawin ije balay. Aywan, itid ko gaya man di tulbog ti balay. Adtoy, si kanton ti manglukat no madamdamawan. Ay, wun ma'am, ay nagdakkel atulbag. Ay, Uwe, nana. Sige, mabit lang ha. Urayan nak ditoy. Parbango lang. Apay nga itakala sumang paigostina. naiskamak manan lakay. Anya. Apay malinaya? Intarayan nak ti babae ang alay ti kwartak. Kuna naabalay na jay laklako na. Ngamsan mo't gayam. Katulong lagayam ijay abalay da jay ababay. Anya. Day tangaming ka tanatangkin ta ulam gusto niya. Hey, agpakalain ka kami. Day tantibunga ti kinadalasuros mo. Palpalaran ka ba? Bakitan? Yawanan ti kwarta. Sayang pa'y dahi jay ang nagporsyento iti indil ko adaga. Ay, sayang. Iso ako yung ganakman. Tayin taagi pila iti darom lakay. Ay, masano ta? Sikan ti mapano kaya mo? Ato taramigas? Anya. Di na mo iram-raman dita. Di na mo lang iram-raman iti pangding mo. Tilatang kay kaya mo para aramitan. Iso makamu ka dita. Buko da maproblemahan dita. Di na iram-raman. RJ anak ka, ingkaman kitaan ni Uncle mo a Basilio ijay balay ni Tatam Amulaw. Kasangay nga mintay anak na, ket inawis na ni ulitag mo itay. Apay ayan na nang. Ay na, inawagan nak ni Duna kasinsin mo. Tanalabsan na kano ni Uncle mo nga agsalsala ijay. Nakaro kano ti barteknan. Sapay kumarit-karit kano. Anya, unayan niya uncle. Saan kano nga agpaanawa? Naimbag kumaano kabailan ni Duna ay awid ni Uncle mo. Saan mo't nga road? Sapay adun sa ti nga ilida ijay. Un nga road Kasano no makurso na daan da. Kat amangan no anya pa'y ti maaramid da kuan Alangarod na nang tadagasak ni Insan Rolly. Dua kami amang yawid ka ni uncle. Ang in-enjoy ak pala. Apay kaya sinukundak matan manang kuwana.
Ay na, kita umanday talang ang Basilio. Ya. Di ka pa'y makatakdiran iti limpyo. Agtukulan tatumang mo, gapot na karo abartek mo. Agawin na. Maturog kan dito'y balay. Inton bigatan ti panagawid mo di kalapaw mo. Awan mangitulod kan ka. Naturugan di ka anakam. Ang subliak nga rin dyan. Balay ti kumparing Di da ka kayat ijayon. Takid-kid dayam mo kano ti asawa di kumparay. Sapay kuldi tumpay kanon. Nagpintas nga rin. Kurso na anak na niya bakit. Mabalo ni pare mo lang. Arma ka na kurs na niya. Nagbayag mo kami na mabalo niya sa awa na. Ang mga nusikat ti umuna ang maustal iti kastang aramidang Basilio. Arak latan tinlinaon ta tiyan mo. Kandi ka lagbain. Pati jay asawa ti kumpare armaam. Inunaan nagtumad ngamin ide na dya pare mo lang. Siya ko mati asawa ni Perlaita. Maturog kakit din. Tilalab-labidam. Kasladyak mo nakita ni Basilio iti kalapaw na, Juana. Di na nabailan tinagaway, ta permiti bartek na manang. Naturog ijay balay. Ni RJ nga ruden tinapan nang ipastor iti dingwon na. Ta inununa na mo ngamin tinapan na ginom. Ay, kaano nga tangag balbaliw day dya kabsat ta, Juana. Sipod pa'y iday kastan ta aramid na. Imbaga no saan pa'y anarunot di barana. Ngarod Ay, ti pagdandanagak. Numakatumpungay iti mang kursunada kenkwana. Sapay umanarem no kasjay anakainom. Ita alakayan sa kundi aram. Idi pa'y laku makabambanwagan na Asino pa'y matimayat kang Juana ngay. Mamartek lang arudan, agkuribut-but pa yan. Nakulbutan! Nanang! Nanang! Mapay duna! Ni Uncle Basilio, linugubanda ka no ijay tersena ni Tonet. Karit ka no ngamin akarit. Anya! Apay, naginuman na naya! Ay na nabarbartek manin nakarit ka no, tilakarkaritan na. Talaga makasarsarak na dyan ang uncle mo. Naimbag kumaano isula ang timaperwisyo iti kastang araramidin na. Uray da tayo mata kakabagyan na may ramraman. Imbag ata da na nga nawa, tano saan ang mga nuan yan tinapasamak kini Uncle. Ay ko, jakbat may mulagat tandang iti matak. Ay ko. Anya kami tinararamid yung aya, Uncle. Ay na, imbag tayo may ka-RJ. Tano saan? Ang mga noan yan tinapasamak ka ni uncle mo. Sapay nagrigat nga anawaan nagiti ng lugob kan kwa na. Timata. Itay pa'y lang amin nga ibagbagak nga agawi ng uncle mo. Ngam di nak madangdanggan. Pasensyakan manang tunik. Unay mo't ngamin niya ang kulan aya. Pati to'y subil ko. Timbak sa matan. 5 anak sapa yan. Tumakder kayo di tanang kal, agawid tayo. Diyak kabalan. Ubanak Anya? Ala RJ, yawid mo ni uncle mo. Tama nga nagsubli na kita ng lugob kan kwa na. Narigatan. Saan samutan arimrimwar ni Uncle mo, RJ? Wan nga ron nanang. Diyak matan makitkita iji istor nga gininom. Ne, itaman pa'y. Ni Uncle mo day jay Ala, ingkalukatan tiri daw anak ko. Wan na. Nay, apa yan? Anyat napasamakan ka, Basilio? Maulawak. Watayaksan. Ala, pumuspusyaw kayo mo tinangkal. Lagsagit na tiyan ko. Kakapsutak. Matayak sa mo manang Juana. Archie ka anakan. Ay, Mapugsat sa mo tantiangas ko. Diyo itulog Uncle. Nanang, itaray tayo di ospital ni Uncle. Sabalin tilangana. sige anak ko.
Kay tanyati ko na tay doktor ngay, Juana. Matay ka din ni ading ta Basilyaw. Saan pa'y siguro manang? Ngam no itultuloy na latat aginom. Talaga nga ipanan. Manang Juana, Manang Uleng. Nasayat mo tan nakaringkan. Kumusta tirik na mo ngay? Langit ka din, to'y ayan ko manang. Puraw mo't amin na makita. Apay, sigurado ka aya langit ti papanam no matay ka. Gapo iti kaaarak mo. Umadanin ti apit mo. Agasam, di ka pa yun mangmangan. Tapuro arak latan ti linaon tabuksit mo. Kasano adi ka agsakit ngay? Manang, no bilang matayak, na kayon ti makaamoy di bangkag kuwain. Dapat dua akal din ko. Sagay sa kayo ijayan. Ay, kasano nga tatay nuwang ko. Ang may samat tayo jay. Paggunwaan yun tulatan ano ko. Ay, san ka pa matay Basilio? Ila ko tayo kay didagi dingwan mo tay iso ti pagbayad dito ospital. Uray dyan wang laeng, agbatin dyan dua akal ding. Piman matay nuwang ko. Mano at tawa na nagkadkaduha kami. Ita, mailakon. Kanya nga ron ngay. Basol mo matlaeng nga. Awan ko mati paggasto sa mitano sana natangkan ti ulaw. Uncle, asino dagi dyan naggapo dito yung wardyo? Duamot alalaki dagi dyan. Bangas kasaba dagi dyan kaanakan. Ha? Kasta aya? Ano, tinamiris ko abindot ko. Gapo itinangag ko kanakwada. Kenapa ba na makaruwarak dito yung ospital? Ang balbaliw ako. Ija akong tiarak. Tapno umatindog pa itibiyag ko. Katrugyak matantiyag biyag analintag. Wow! Nagsaya atin no kasta, Uncle. Nagmaya atin na denggan na kita ngay bagbagayaw. Mayat man, tadan ay sarong dito yan ang lawlawag iti panunot yaw. Wain ka anakan. Nangibati da pa yung arun iti Biblia. Tapno adda ka no basbasaag. Kitagyaman nak iti apo. Gapo iti may kadwa abiyag ngayon pa ay nakanyak. Arjay, anak ko. Madmadlaw mo ka di mo ilaang ti madmadlaw ko. Nga anya na nam? Manipod idi nakaruar ni Uncle mo a Basilio ija ospital. Saanin nga agin inom. Saanin amap-mapan ija istor ni Tunet. Ijay bangkag na laengen ti ayan na. Saan lang nga day tananang? Tanukas jay a Domingo. Saanin nga di ayan da tatamulo ti papanan na. Ija simbaan ti papanan na. Ay nagsaya atin no kasta. Talaga nga rod ang nagbalbaliwon ni Uncle mo, anak ko. Nasaya at man ta nagranata dito'y balay ni Manang Juana, Manang Uleng. Ni Dona ngay nga anak mo. Napan ni Jay Sintro, inawis dagiti gagayam na. Kat ni J.R. ngay mo't Manang Juana. Ayan na. Remormot laeng sinarak na dagitay barkada na. Ay, may mayat ko man no at dada RJ kando na. Tapno mangagandamot dagiti ibinglay ko asasa o ti apo. Ha? Mga barwanan tayon, Manang. Idyan tayon dagiti dakas nga aramid tayo iti kalabas. Kan pakawanan tayo kumamad dagiti nakabasol ka na tayo. Kan di tayo agimula iti sakit tinakam iti tungkal maysa. Nay, anya dagitan ngay bagbagam, kabagis. Aggurigon kan samat. Ay, Juana, agam ang mga usamat ti kabusata.
Ay na, denggumlatan no anya ti ibagana manang uling. Panagkunak, nagbalbaliwon anamin pinsan ti kapsat ta. Aya, Ala, agkidem kayo adwa manang uling ken manang Juana. nay, apay ngaya pagkidemenda ka may kabagays. Basta agkidem kayo, ta ikararagan kayo. Alan, Ne, apay asinurot nak dito'y kusina manang uling. Asino pa'y ngay tikas kasabaan ni Basilio ijay salas. Pinanawam mo't ijayon. Kasanaw, di ka malaw may ijayan. Di ka magsubli di sa halasan. Nagsakitan ti patong ko ang nakatugaw iti nabayag. Di mo lagsardeng ti kabsatan ngagsasaw. Diyak pa'y nakaluto iti balay. Ayan nga tayo merienda ko na mga isaganam. Awan, kun kunaklaang dayjay, tani matuu ka na kun anak katugaw. Makapaikawa mo't di ta kabsat ta kabagays. Mangas kasaba mo't ting. Kasla jakpat dyan. Ay na, saan man atila ibagbagamanang. manang Juana, manang uling. Ayan yun nga ay. Nay, agay ayabon. Ay, si kalangan ti mapan. Agawid akong tanawang panaluto di balay. Magna akong diti kusina. Makamuka namang sango kang kwana. Dinakpanawan amanang, manang uling. Di kay pemot nakaluto na nan. Anyat inarami jo aya. Ay, di ako nasango tinagluto anak ko. Tani, nagbayag anangas kasaba ni Uncle mo a Basilio itay. Mabainak mo't amang panaw latan kan kuana. Tamangan nuan niya ti panunutin na. Iso nga agluto akpay laeng ah. Ne. Talaga ka di anak balbaliwan niya, Uncle. Unsa ah. Makapaikawa mo't niya, Uncle. Ang amkit di, maragsakan ak ta nagbalbaliwan. Una, nasaysaya atin ti kastangar aramiden na. Ngam ti agbarbartek ken aggulgulo. Wala na nan. Mailiklik pa, iti mabali na pakaisagmakan na. Ne, papanan nyo, Uncle. Inak man, agkasabay niya balay na kumparik amulo ka anakan. Ah? Adun sa ti bisita da ita, Uncle. Tada okasyon ijay. Ay kat mayat kat di tapno ado ti kasabaak. Sapay ado tinabartek ijay, Uncle. Pasig adayo dagijay nabartek asa nga ilida. Sana bale, mayat kat di, tapno makasabaan da kat agbalbaliw dan. Baliwan yun tulaangan ti mapan ijay, Uncle. Di nakisuro. Nadakkel ti panangisakit ko kadagay at tao, do na. Jak kayat nga agnanayon ti panagbasol da. Masapol nga agbalbaliw dan. Da kayo nga agiinom, idyan yon ti kasta nga aramid yo. Ken adaman agtatakaw ditoy, agbalbaliw kan. Idyamon ti panagtakaw tadakas na ita. Ken adaman babairo ditoy, agbalbaliw kan. May salaeng ti ayatem. Dakas ti ado ti babae na. Ken nadatismusa ditoy. Aday talamang padpadakas, iti pada na at tao ti amuna nga aramidan. Isardeng mon, ti kasta nga aramid mo, no di mo kayat ti madusa. Hoy! Sumateng ka man na sumaro dita. Mas masagitan na samay. Amok, amanagdakdakas ka, sika. Iso nga umasinag ka ditoy, ta ikararagan ka. Apay, babairo ka? Agtatakaw ka? Hold upper ka? Amok, isasabag. Amok, ti ibagbagak. Amok ka managbasol kayo, da kayo nga gininom. Agbalbaliw kayon. Kapay na sumardang dita, lugumandakan. Lugumandakan na talagay. Agbalbaliw kayon. Madi, ti kasta nga aramid yo. Umay kayo kakado.
Nagubantay lang ang tagalakay. Sana, di na kabilin. Maasi kayo kanya. Nanang, imawag ni Insan Dona. Intay ka no kitaan niya Uncle Basilio iji balay da tatamulo. Apay, anya man ang tinapasamakin ni uncle mo, anak ko. Linuguban da ka no. Tapasig a pamasagid da kiti ikas kasabana. Kat pasig pa yan abartak da gijay kas kasabaan na. Anya, ay sus, mapantangarudan, anak ko. Apay ngamin nga ijay pa iti pinili yu akasabaan, Uncle. Kat nabartak da amin ijay. Apay nga taaya. Jakon ammo no anya ti paglugarak. No aginumak, may sagmakak. Ita nagbalbaliw akon. Kastimot lata. Unay matan na ti apanubok iti biyag ko aya. Ala, sana bale, tanayuman tayon kada kapitan ti amin. Awan lata ti karbengan dagijay atat tao amang lugob kin ni uncle mo, RJ. Sa bagay mo't katiya, isumliksan tayo sigod na bisyaw. Ha? Ha? Ay, ni saan kabagis? Kakaiso na nagbalbaliw kan. Apay nga yakastoy. Ang balbaliwak man kan saan. May sagmakak matlata. Panubok la siguro day taken kakabagis. Iso adi ka kumamaupupay. Pangaasim tadi mo sublyan dagiti bisyong. Ay na, wen manang puno na ita. Panubok la siguro na ito oy. Siyat mo, pare Basilio. Kakaisuna, ngay taka lang manay na simango ka na kamay. Ay, jak kayaten, ti aginom paray. Nadaulan ti arak ti bagi tayaw. Usaran tay kuma ti bagi tayaw pare ti pagayatan ti apo. Anday taka manay. Ti lalablabi naman paray. Makaisa makatalagakin kan. Lakay kan pare. Agpadatalakayan. Dandanin ti panangipulang ta iti biyag ta. Isong agbalbaliw kameten nakas kanyak. Tuladan nak pare. Nanang, iso ni Melanie, nobyak. Naiba nga orasyon, nana. Kastamot, balasang ko. Maturog di ti balay ni Melanie, nanang. Ay katwan awan mo't mangipari, tanak ko. Kasta, adan nobyam? Wanang kal. Kahit, anyat planom. Ikasarmon, tinobyam. Wan ko maangkal. Ngam awan pa'y mat magastos. Sa inyawin mo diti balayaw. Impasyar ko lang, angkal. Maturog diti balay. Anya, lukas na nga ron. Di kay agkaida. Ha? Apay ngay, angkal, kat nobyak matan. Uray pa'y. Basol no agkaida kayo at di kay pa'y nagkasar. Ha? Saan na natangkan ti ulo, Marjay? Denggenak, tapno saan ka nga agbasol? Manang Juana, di mo itulok nga agkaida da RJ kan tinobya na, ta basol na ita. Agkasarda pa'y nga umuna saan to agkaida. Ha? Apay, di mo amo abasol ti kasta, manang. Ay kwa. Makimisa kamot ngamin, kan agbasa ka iti Biblia. Tapno ado ti masurom. No agpilit da ngagkaida. Nasaysaya at lapagawida mo dyan nobya na. Bakit iniwan mo ako? Nasasaktan ako, oh baby! Ura, anyamot na ita akan kanta mo. Apay ka di, uncle? World resong na ita. Nainlubungan na kanta. Saan man nakasta ti kan kanta? Saan nakakasta? Uncle? Maminsan pa ya mangag kung agkanta kay tinainlubungan, makangag ka kanyak. Makimisa kayo mo't ngamin. Tapno maamuan nyo lang itirumbang kan saan. Ala, agsagana ka,
Tadagasan ka intun Domingo. Intay makimisa. Anya, nakasagana kayon? Intay makimisan, manang uling, manang Juana. Wan, Basilio, mapantayo nga rudan. Ayan, nagitaan na yung ay. Kanila kay mao, manang uling. Nasakit ti sa kanila kay ko. Sana makapagna. Kanido na mat, nagpasintro. Ni RJ mat, adda na panan na. Adda kanula kadda iti girlfriend na. Iso adda tayo latan atallo ti makimisa. Alang aron. Agam sana kasta ti panagkawas ti babae, manang Juana, manang uling. Nay, anya nga rod ngay. Sigod ba't akas to iti panagkaw-kawas ko? Ti babae, masapol ang nakapalda. Sana kasta ang nakapantalon kayo. Kano mabalin, agpalongher kayo. Di kay agpukpukis. Ha? Ala, yung kay agsukat. Agpalda kayo. Tadi, simbaan di papanan tayo. Yung kay agsukatan. Anyamot na niya, uncle. Nag-OA mo tan. Amin mo't lakit din, pakibyangan na. Dilawan na amin na tigtignay mi akakaanakan na. Kasla kamali amin nga aramidan mi. Ala, paspasensyaan yun jay ulitagyo. Makapaunget mo't na maminsan. Ta nalabas mo't ti kinaperpekto na. Pati no agiinom kami, anawa nga anawa. Nagadong ibagbaga na. Sumaner mon. Uray ko man, no, di tayo amo tinaglabasan na. Nakarkaro pa iti aramid na idea. Hindi saan pa yan nagbalbaliw. Ala, baybay-an yun. May mayaten ti kasjay, ngam ti agpapaanawa. Kakaiso na ang naikat ng tibisyo na. Wala nga nalabas mo ti kina-stricto na. Wala, anda kayo. Umayak man, tag-Bible study tayo. Oh, kasla ita. Umay manan di ti balay. Nakadunto man na madildilaw nan. Baybay-an yun kunakmat. Aw-awatin nyo latan. Panunutin nyo latan apagimbagan nyo dagiti ibagbaga na kada kayo. Tapno saan nga agsakit tinakam niyo, anak ko. Papanam, Edgar. Ijay suda da tatang. Kas iti singawd, inamanan sa rungkaran ni Silya. Kahit, kaano ngay pasyar mauti bagbaga manubyam. Nabayagan ngay istoryam day ta anubyam. Ngam di mo pa inyam amo kada kamay kaninanang mau. Wunto Adan tulot ta kaday. Makumikumpay lang amin ni Silya. Ay, na yan. Mapanan ti tawan, Edgar. Alukuyam tinubyam, tagkasar kayaon. Madanon tulot ta kaday. Di kaya ganat. Talinlinayan may pailati ayan-ayat may. Tapnusan amak kusal. Nasaya at magtaim may ka, Edgar. Agda problema. Ha? Inya day tangay Silya? Ay, delayed man ang tisweldo mi. Adanas kan abayada, ngamawan pagbayad ko. Sana problema day ta. Ada kwartat. Naglako ak itimulak abins. Natsambaak tinangina aprisyaw. Ha? No kasta, nakaapit kan itimulam anatan? Wala. Apay manuti ka sa pulang. Ibagamtek kang ka. Kwa, 3,000, Edgar. Ay, sigay. Mabila nga. Dahito inay. Oh, agyaman na. Ay ayatin ka unay. Agkasartan. Ha? Agpaisaw. Kaya mo ti pa ikasar kanyak? Wen, ngam pagsaritaan tanto pa'y anaimbag ti may papan iti dayta, Edgar. Saan pa'y nga ita? Kahit, anyay, rumor ta. Intag pasyar. Kasla masadotak arumor, Edgar. Inaklaangan mangi take out iti makan. Ta dito'y talaangan amangan. Anya? Pasensya ka na. Ngam awan ganas ko arumor ita. Ag food trip talaangan dito'y dagos ko. Auntie, anya trabaho Genovia ni Insan Edgar?
Sales lady ka no, iti may sa amor ijay syudad. Ay, adan sama makatawanan ng agnubyo, Dante. Una, nga maging gaita. Saan mi pa'y anakit kita ti bagbaga na anubya na. Wang nga raw. Di na pa'y mga minipasyar dito'y lugar tayaw. Jak man amaw iti dayjay akasinsin mo. Wano, saan nga takayat di babae ti umay dito'y? Wan siguro Tasigon kinidgar, managbabain ka naw tinubya na. May mayat kumamala ang ano mamamuyo. Nabayagan nga bagbagamay. Ngam saan mimot amauray. Di namot ipasyar dito'y balay tinubya na. Di na pa'y langarod ikasar. Agurnong da kanupay. Kaanon to pa'y ngay? Mapmapanan ti tawan. Ay nakaanakan, day tangarod mo ti bagbagami kini Uncle Mau. Ngam awan pa'y mo. Jak mo kadakwada. Insan, damag ko nakatsamba ka kano iti presyo ti mulam anat nga. Ha? Wanin sang. Talagang agsuswerte ka, insan. Ay, mabalin mo ti mga asawa. Ado siguron turnong mo. Awan pa'y nga raw. Kasano nga awan ka nagsasaruno ti panagswerte managlakaw. Kwa? Ado ti pakausaran ti kwarta insang. Kas kumaitan niya. Kabaro ka mo, tinsan. Awan paggastusam. Adamo business dante kan uncle, tadapwis to da ijay ila pagtagilakwan iti ikan. Ay, kwa? Basta insang. Ado ti paggastusan. Iso nga, awan pa'y urnong kao. Ay, nakalako ka manan iti mulam manatang. Agpasyudad ka man nga tani, Gar. Kung tatang, tapag sarita amin kinisilya ti kasarmay. Ay, nagsayatan nga nakaw. Ay, sige, ikasar mo nga rodan tinubyam. Ang among pa'y magkada kami nga umuna. Di na nga rog masangaw. Tama kumikom iti trabaho na. Sa nabali tayo kasar kon iti mabiyay. Malala. Di yun ibaybayag. Tanday, mapaanan titawin na nakaw. Malakayan kan abaraw. Umayak man na nang. Nay, nakapasyar ka magdanay. Agam, apay ngagmay may saka. Ayan ti asawam nga ay. Nagsina kami. Anya, apay ngay, nagapa kayo manain. Uy, pinapanaw na iti balay da. Isungag, naudak man nanditi balay. Anya, Jak pagtatak ko nanday dya babae. Saan na bali ha? Tasan kami mo ta nagkasar. ay, una yan aya. Mala, tulungam lang arudan ti kabsat mo ngagtalaw. Wano saan, da kamay ti tulungam nga aglako iti ikan ijay ilay. Wintaw. Masalutak pa ila ita. Kahit puti agina na. Tumulong akto ano gumagatak na na. Planok nga ro ti agsubling agtrabaho di syudad manong igar. Kasla masalutak mo tin nga agtrabaho. Apay, awan naman na maurnos tinagbaatan nyo iti asawam, danay. Awanan manong. Nagsina kami na talaga. Inaldaw mo lang agapa kami. Iso, bay-bay amon da jay. Ay, anyam. Sika nga manaw. Damag ka, kaada ka nunubyam ija syudad. Ay, danay. Kit ikasar mo na. Alalukuya nga rudan. Hindi na pa'y magkayat. Ay na, di mo ibay-bayag manong. Ay, wam. Tanay, mapanan titawan. Asawam kiting. Aw, nagahatang ko amin na nakasapulam dito boarding house mo, Silya. Kumplito man nanti, bastaw. Agyaman nak Edgar. Ay no, mababaiнаkan kan. Adon ti gastos mo kanya. Awan anyaman na. Panagri na ngaming kaasawa kan. Ha? No payawan pa'y napasamak itinagbaitan ta, panagri na kaasawa kan. Oray siya, Edgar. Kasla asawa ka matan. Respetuang ka nga main. Ay ayateng ka. Ti kaya ko kay nasinaw ka nga idatag ko iti altar. Nagsingpet ka abaro, Edgar. Kahit kasano ngay. Pagsasaritaan tayo kumanti kasarta. Apay, adda ka di aramaten tangag kasar. Kat itad mo mat kanyak ti kwartam. Ada Sa bali latit itag ka.
Ada nakalasin na para iti kasarta. Kasta ka di. Iso nga awang problema iti magastaw. Tulagan tayo iti kasaran, ta dumanong kamay. Ay uwan. Kaya't kumatan ti makiasawa ken ka, Edgar. Iso na lang, tadapay ngamin tultulungak akabsat ko nga agad-adal. Doa semestri laangan, Edgar. Makalpas ton ti kabsat ko. Edgar, maawatan na ko ma. Sabi ko mata mauray na. Tunggal idarirag ko ti kasarta. Adala tama lapid niyo. Pasensya kan talaga, Edgar. Sana bale, taubing tapay mo't. 38 mo lang, kat 27 ko mo't. Lumakaya ka baraw. Iso ang madanaga ang mga no ikalang naktaw. Saan? Ay, ayatan ka. Apay ko mga aramitok dekta. Diyak ka ba ilan ti maisinakan ka? Ngamin, nagsaya at kaunay kanyak, Edgar. Sa pala ko tadi nakto pasakitan. Sige, aw-amato latan. Ang tatgam ko matikid daw ka. Ipashare kay di balay ta, kaya da ka maam mo dagiti dadakkel ka. Sige. Patgak day takid daw mo, Edgar. Basta anusan nak ko mga urayan na. Diyak pa'y lakayat ti makiasawa. Tada pa'y tultulungak akabsat ko. Wine, maawatan ka? Gapotay ayatan ka silya. No kasta, nagpasyudad ni Manong Edgar, nanang? Tanakala ko manon itimula na anatong. Talaga mat ni Manong Manipod at danubya na dya syudad. Kanayo na nga wan dito balay. Agbalin sa mutin si Tiboy ti kabsat ka. Ay kat gagangay na iti agay ayat kastamot laken ka idi Dimot adda idinubyam ijay syudad. Kanayon mo iday nga istoryaan nga adda nubyam iday. Idi nanang. Nabayagan na nagsina kami. Aguray ka. Dimot ko nam a sales lady iti mall JX mo idi ijay syudad. Woy, nanang. Apay, anya trabaho tinubya ni Manong aya? Sales lady mo't laeng iti mall. Ay, kastaya? Ay, ang mga nagkatrabahuan da iti X ko iday. Agyaman at tayo manugo ka ngagpasyar iti balay may. Mabainak mo't ngamin ka. Kanayon ka apaayon. Iso nga ita, pagustuhan ka man mo't. Basta saan tapay lang agkas-kasar Ang mga no ikasar na ko no makaawid ta ije balay yung. Saan? Saan ka apirsahin? No talaga di mo pa'y kaya tipay kasar kanya. Respeto kyamin na desisyon mo silya. Agyaman nak Edgar. Nagkaroon doon agrubak ka. Tagawid tayo balay may. Nay, nanang. Nagdakkel mo da kardero ti pagluto niyo. Sino tinutlutuan niyo? Sumangpot damanong mau kan tinubya na numadamdama. Pasyar na tinubya na dito'y balay. Nay, imbag man. Ay, nasaya ta. Tapno amu yung tinubya ni Manong. Wun nga raw, nabayagan na kayat mi amakita. Iso nga agluto ak iti pagsasangwan tayaw, anak kaw. Silya, isod na ng kintatang. Naimbag nga oras yun, tata, nana. Kastamot kan ka, balasang ka. Ay nabayagan na kaya da ka makita basahang. Iswa na yung bagmitata nakapasyar ka dito'y nanumu abalay may. Makumikumak ngamin iti trabaho, tata. Ay, simangpot kayo Ha? Danay, ni Silya, kayan ayat kaw. Silya, ni Danay, kabsak kaw. Ay, sigay, mabit laang tayo nakisaganan ti pangaldawan tayaw. No kasta, Dani ti pudpud no anagan ti kabsat mo. Dani mo talaga? Amang matin ti sabali anagan na. Baro pa iti kabsat mo? Baro manin Tanagsinadan iti kinalibin na diti lugar may.
Anya? Ay, panawang ka pa diti balkon na. Tayo naman agsudal itinyag. Uminong ka man iti tubog tinyag. Sige lang, Edgar. Silya. Nasaya at taim masidag ka. Awanan ka iti ba Ay, Silya, pakawanan na ka. Ulbud ka talaga. Isumot la sa bali anagan timbagam anagan mo kanyak. Tapi naglulukwan naklaan. Pakawanan na ko, ma. Sorry. Sana balay, tadamot ang tikabsat ko akasukat ko. Patsek, maipatag na ka ti hustaw tikabsat ko. Sana mabalay. Kalpasan ti amin. Kas jela ti kalakanakan ka ti panang panaw mo kanyak. Idi na mo ama si Kugak. Pinanawan na. Kumusta ganti si Kog mo, iday? Awanan! Naalisanak! Gapo siguro iti pan naka-stress ko. Isuan na alisanak. Anya? Dani, ayayatan ka lang tangaging gaita. Pudno akinagura ka. Ngamruming bawmutlat ta tinalaw sa panagayat ko kan ka. Ayayatan ka. Kasano nga tikabsat ko? Saan ko ngay ayatan, Edgar? Ha? Minaramat ko lang ang tapno malipatan ka. Di ka pulos na pukaw iti puso kan panunod ko, Dani. Si kalata di ayatag. Please, amumot asika ti kaunaan nga inayat ko. Ituloy ta ko matirelasyon ta, Dani. Pangasin. Pakawanin nak, Edgar. Ngamno amok akabsat mo ni Dani. Sa anak-anak relasyon kan ka. Ay, Silya. Saan ngamin nga imbaga ti kabsat mo ti pudno anagan na? Iso ajak amo ang kabsat mo gayam. Laging ita. Ngampot dentan ti amin kadata. Ay, ayateng ka, Silya. Maasi ka kumamakanyak, Amo mo, kasano ti panagayak ko keng ka? Nari na muday ta. Ang mapay ngay ka lang na utay. Pakawanin na kumain ka. Ni Dani ti ayat. Manong, pakawanan na. Ang mawan plano ka mang pasakit keng ka. Jak ni namnaman ni Silya magaham ti bagbaga manubyam. Nagsublit ti sigud arek na kenkwana. Apay asak pa'y tinapili o pasakitan. Apay nga nagkurangan. Tapay akas to ti mabalpasamat. Inayat ko iti gusto ni Silya. Impay ko amin na panawang ka na tinsyong ko kenkwana. Pinangnamnaman na lagayam iti awan. Awan puso na. Kasi lagayam di subad na iti aglalapusanan. Ngayon pa ko gangana. Pati dagiti naglakwag iti natangamulat. Inintag ko gangana. Amin nakidawon na itagaw. Ay atagangaro na ita Silya. Yaman naman napasaginan na may lagayam. Ay. Pasensya kan manong Ay, awatam ko matigasat mo. May sakamay! Nagsina kay lang arudan, sinublihan pa ilaan. Hindi mo pa ila ipabigay magkanyak. Napyakan ka, taububing ka ngamyak. Yangay, agbaka ko na baraw. Iso nga ipabigay mo latta ko makanyako ni Silya. Lading itak, manong. Ay ayatak pa ilagayam ni Silya. Ha? Pumano kay ngarudan? Sana dito iti pag nakita niyo. Umadayo kayaw. Diyak kaya't na makita ti panagro-ro pa yun, ha? Nay, nanang, dakay mahit. Sumrek kayo Ay na, siya kung tipim masyar. Tadi kay mo't makalagipan nga agawid ije lugar tayaw, Danay. Kumusta kayaw, kinisilya? Nabayagan, ngagdandan na kayo kinisilya, Danay. Apay, awan pa'y plano yaw ngagkasar. Awan may trabaho nanang. Nagsapulak pa'y iti trabaho. Nukas ta, awan pa'y la trabaho ngaging gaita. Ay nananang, sadot day tang anak yaw. Ha, awan pa'y serbi na amaskulado. Di man agtrabaho. Siyak timang manggad para iti pagbiag mi. Anya. Agtal na ka man, Silya. Manulat sweldom ka, sales lady ngay, nagbasay. Amo
Kat gayam abasik, ngam apay adinak tulungan ngag trabaho. Ha? Isubli kun tanak yo kada kayo nanang. Kanayon kami metlang nga agapan. Ha? Nauma akon iti kinasadot na. Naimbag pa'y ni Edgar. Adayo gayam anagaggagat ni Edgar ngam sika. Isong agsina talangan. Uray ta saan tamat anagkasar. Kan awan anak ta. Sina di sina? Day talaang aya. Nagsina talang rod idain. Hanggang nakisinubyan ka pa ilang aming kanya, mate. Pinilit nak. Ala, husto daytan. No kadayon kayo metlang nga agapa. Nasaysaya at lang agsina kayaw. No, kasta, nagsina kayong kinisilya, danay. Umano, makauma ti ugali na. Sublatan manan ano kaya mo? Anya? Unay kiti pa nagkikitam kada taon, danay. Apay agbibisinak iti babae. Ha? Agbakala barown. Yung ti sublatek ti subsobram. Ah, Ni uray awawam, mate. Uray sa anak agwapaw. Amok ti agpili iti agbaling nga asawak. Kukwam lang nga. Tanabayagan na nalipata da babae.